Hekk kif din il-ġimgħa bdiet titħaddem l-iskema tal-iskart il-ġdida, rajna tibdiliet drastiċi dwar kif tissepara l-iskart. Peress li huwa obbligu li tissepara l-iskart huwa essenzjali li kulħadd ikun jaf kif u f'liema borża għandu jitfa' l-iskart tiegħu. L-iskart irid jitqassam fi tlieta, dak domestiku li jmur fil-borża sewda, dak riċiklabbli li jmur fil-borża l-griża jew ħadra u dak organiku li jmur fil-borża l-bajda. Fil-borża l-bajda wieħed għandu jitfa' biss dak li tqis bħala organiku, fost l-affarijiet hemm għadam, ġobon, kafe, fdalijiet tal-ikel, prodotti tal-ħalib, bajt u xhur tal-bajt, ikel skadut, ħut, fjuri, frott, xhur, żerrija tal-frott u l-ħaxix. Aċċettati wkoll lasel, icing sugar, weraq laħam biċċiet tal-pjanti, ikel nej, gazzetti maħmuġin, tixuż użati, zokkor, tea bags u weraq tat-te. Fil-borża l-griża jew ħadra tar-riċiklaġġ jintremew fl-ixken u containers tal-plastik, kartun tal-ġusis, ħalib u xorb ieħor, lanet u bottijiet, otjien tal-metall u plastik, karti u kartun, gazzetti u magazines. Fil-borża sewda jmur l-iskart domestiku ieħor li jinkludi karti u plastik li jkun mess mal-ikel, wet wipes, ċeramika mkisra, tape, ġeblo, trap u frak, ritratti, nappies, tubi ta' toothpaste, stickers, biċċiet tal-artu ta' tendif u sponos, sigaretti u ħmiġ tal-annimali. Kull lokalità tiġbor l-iskart organiku nhar ta' tnejn, erba' u ġimgħa. Il-ġranet tal-iġbir tal-iskart domestiku u dak riċiklabbli ivarja minn lokalità l oħra.